жана жүріңіз. Ай, азамат қыл шатырасың, ол жақтан Талайбекке қыл шаппаңыздар. Жүріңіз әлі. Жал бар, башын үстінде чачы бар, көзін үстінде қашы бар. Не деп қойдым? Біздің жігіттерімізге қол шап қойыңыздар. Бүгінгі Нарбайкан тойында пұтымнан тике тұрасың ба? Тұрамын. Тұра деген, Данил, сенші? Тұрамын. Конечно, сізші? Конечно. Екі күн номырдан баштап. Қол шап қойыңыздар, тұрауыз деді ғой. Bir sıra tanış өтейлі, атыңыз? Даниэл. Талай. Талай. Талай квадрат болды. Талайға қалпақты чечіңеме бірден шляпа киіп аласыңдар. Бұл менің сұрауым бойынша да. Қызыл соғын жарашады. Мұнаны киіңіз. Киір мұна. Сон шляпа қалбады. Мен талай досыма. Мұна яман отыратта. Ұлыттық тұмақта. Башқа ұлыттық болса дағы. Қол шап қойыңыздар мұна жігіттерімізге. Әмі бұл просто баш киімілі. Қадырлы қонақтар конкурсымызды баштадық. Ең чоң байгелерімізге 200 рубльдан онда билеттер, жақсы білектеріміз қойылады сіздер үшін. Сіздер мас бұсауы бір sıra текшер олайын. Құлағыңыздар қайырда, мұрдыңыздар қайырда екен текшер олайын. Бірінші, мен емне жасасам, ошаны қайтала бересіздер. Мұнаны қармап тұр. 10 жолышыны жасайсыз, құтыласыз. Анда месе Өмірбек мырзадан баштадық, жөнедік. 1, қолды қайшылаштық. 2, мұрдым таппай жүреді. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қол шап қойыңыздар. Ай, бар олды ақыр, өмірге көрақ кетіп қалдыра. Мұна Данил мұрзаны да қарап тұрайын. Қайтала берейін дәке? Ана месе бізден Данко инеміз сұрауға жауап беріп тұтады. Баштадық. 1, 2, 3, 4, қол шап тұрасыз. 5, 6, 7, 8, 9, 10 қол шап қойыңыз. Молодец бе. Тойларда бірінші жолы болып отады бұлша. Қалайға? Қайталаш керек жоға? Баштады қалайға. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қол шап қой. Вообще дақшат. Қалай жана кәден? Баштадық. Бұны мұрды жоңға тезірет ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қол шап қой. Таке молодец. Таке вообще. Екінші жарышымызға өтеурелі, өміркеден баштай береміз. Қайсыл музыка шықса қайталап қойыз болды. Өр шықса өр, музыка шықса, ошол сөзді қайталап қойыз. Маэстро, өмірдің музыкасы композициясы даяр болған болса, поехали! Жашмаларын аттырда келінді. Рахмат, қана андамесе өмір гиминді жаш баланың үніменен баштадық. Қол шап қойыңыздар. Bir куплет болса дағы, bir строчка болса дағы алды. Данил мырзаның композициясы, маэстро. Датчик жауап беріп жатады. Өзі бұлырды Данил жазған өзі үші.
Bu yakta bir kompütere kirişip boğan ekan da. Talay aka astığa çıkaz. Talay akanın kompozisiyası dayar olgunmusu maestro. Montag, lieben Waffenloren. Montag, lieben Waffenloren. Montag, lieben Waffenloren. Montag. Ukanınız da görürsün. Ucun beni lucky do. Ucun beni lucky do. Ucun beni lucky do. Come on. Valla işendik ya bunlar. Ülkeden böyle barla dayardan aldı. Kan şılapanız ki varmış siz. Şılapası bir koysa salkınrak bulat. Talay kendi kompozisiyası olması maestro. Normal yok. Talay Dimash. Olsun çakışır orada sen. Aşna eşittireyim. Vay be! Kol çapığımızlar. Hazırlaslar. Emin sizlerge konkurent kılıp biyçi kızlardı özüm tavuk gelip turup turumuzlar mol жерде Razatlıkını bile vaktan. Kapitan komandasızlar talayak olsun ha. İçine aksakal cüzü var ha. Sizlerin kapitanınızlar olsun. Sizlerin komandanızlar Onarbay Akan'ın komandası olur. Sizlerdeki Aynur Hacı'nın komandası olur. Kapitan komandir sizlerde Ladna Kılımkan olsun. Kalganızымен tanışağız. Nuriza. Kim? Firuza. Kusap toydular mı? Jediger ne? Ay rahmat. Açkona birayım. Utxanada musol belekti alat. Utulgan komanda Guruşanın Kırgızçasını oşonu alat. Men aytkan жоқ, mına Құдай тұрады. Men aytkan жоқ. Айтмак мен болбосачы, утулган жөнел oşonu alıp кетет. Kim birinci konkursantınız? Aytыңыз. Данил, жизнь қорқпайды. Қаданка төргі өткенде маэстро музыкаларда тұрасыз, төргі өтіңіз. Сіздерден кем билейді бірінші? Оны капитан өзі биледі. Өзі биледі. Өзі мінерге тұрыңыз. Махаббатхан, мінерге тұрыңыз. Мына жігітші Красноярскіда 30 той олғымыза 29-ны ұтады да? Ұтып келген бұл малға жер. Шыны ұтқан болсаң, баға берем қарындашым, еркекші да. Уважаемые дамы и господа, урматтуу мырзалар жана айымдар, эң башкы байгеге жарыш жүрүп жатат. Биздин жаныбызда турган кыздын каймана аты Золушка хрустальный туфли против кот сапога. Маэстро! Данильчик пола эми. Полча вопрос, друзья! Хазура билейбиз! Полчабыз! Молодец, Данчик. Sen biyiminle söyleşiyorsun ha bilimle ha? Молодец. Kol çarpmanızlar kardeşim, молодец. Bugün toy senikile oldu. Demi kolga salağız. Komandanın atını aytқанда kol çavuşka hareket kılaylı. Bunda kol çapıskını çapay tursaçı, jengil bolup da. Kızdın kırkça çolu deybiz. Aynura jengevizdi komandasına kol çapkıla. Çok vazifе olmalı o ya. Onarbay Akavizdi komandasına kol çapkıla yani. Canımızdan 1-0 keyingi oyunchumuz kim bo'ladi? Qilchimiz milliy bo'yini bir konkursant beringiz. O'sha yerda turib turamiz. Atingizni berdingiz? Nuriza. Talay aka kim? Milliy bo'yi dedi o. Ömüke, ötüka. Ötüka, молодец.
Кадрлы коноктор, уважаемые дамы и господа, бой за титул лучший танцовщица сегодняшних торжеств. Весовая категория 35 против 95. Девочка по кличке Убийца против, неважно, bu bala söz bilir. Maestro, hanım etse kol çaldıraz. Uskits.net takdim etadi. Hoppa, kol çaldıraz. Hay hay hay. Üzülüyorsun hazır. Üzülüyorsun ya. Malades kardeşim. Sen de benzinin cıdırayıp durvay bak. Öçküde emez motorun. Anarvaya Kavzi komandasına kol çapkıla. Anarvaya koşulunda zor koşucu oldunuzlar. Yürümda bul. Aynur Acineviz'in komandasına bir de kol çapkıla. Odin. Kana keyin koyunçuz. Kolay genaga, sizde bir için kalacak. Ananı giyiniz. Baş kiyimde giyiniz. Baş kiyimde otaştırağınızlar. O tür götünüz. Ama yaman oturatken talay. Yaman oturatken. Bir bakamacan degen aşağıdan barlı öz olup kalat kesin. Endi Ferizahan bilen talaycan. Hurmatli hanım ve canavlar deb aytib o'xshayman bularni. Qadrli qonaqlar, astingizlarga chiqqan konkursantlarni qo'llab qo'shtab turasiz. Mening janimda turgan qiz весовая категория qancha? Ozroq yaxshida 28 против 90. Маша против Медведь. Маэстро! Ana mesela öldüm ya. Hoca atraz. Ana mesela. Ay молодец. Mirza молодец sen. Sen uşaqdan kelgende biyledin da. Mına qızlar da başlayır ha? Dayardan turuzlar ayvay жақсы biyledi ha? Aynur Acineviz'in komandasına qol çababız. Özgürlük koyduk var. Normal ha? Anarvaya Kavzi komandasına qol çapkılar. 2-0. Kapitan sizlerge 10 açko öğretilet kılıpkan. Tır göttünüz yani kapitan. 10 açko öğretilet. Bunalar zorla jinagan açkonun üçün. Kalgan çaştı julup жүрөсүн ha. Biz zorla jinadık edip. Kılıpkan. Belегин alып иштеген. Кадырлуу коноктору, kapitanlar buna жарышка чыгып олтурат. Даярсызбы oyuncu? Siz dayarsızбы? Көрүүчүлөр даяр болгон болсо, бой маэстро, бой капитанов. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың танцада. Бір билейік шаршама, ортада. Шаршамай, аяқ қолың танцада. Шоқынып бір билейік шаршама, ортада.
ушундай жакшы билейт экен деп атат. Андикандегенчи бир зарубежный көрөйлү дейт. Мына капитанчы, зарубежный көрсөтүп койгон ошо кишиге. Маэстро, кол чалтырас, кулуня. Молодец. Эми кыз баланын жашын сурабайт да, жашыңыз канчада? Капа болбосоңуз. 18. Кол чаап койгулачы, карагылачы. Мындай. Молодец. Эми решающий кол чабуу. Кыз баланы шалышын сынып калбасын, эми кол чабышка аракет кылып туруңуздар. Айнура жеңебиздин командасына кол чабабыз. Şuradan şahı çıkmışım kıymalı var ya. Sizlerle konuşayım ha. Anarbay Akazlı komandasına kol çalıyoruz. Kolumuzdan atarmayı öğretildi. Kol çaltırız. Kol çaltırız. Kadırlı konuklar. Ömüşke kol çaltırızlar. Tamay Mırzaga, Kadura Koçaltıras. Sizlege kapitan komandamızga bilet var. Toktadırmızlar, ökül olan akçasından bile sizlege berip koyuyor. Kol çaltırız. Telefonunuzga salasız, toy kılıp kalsanız, moyunga çalasız. Telefonunuzga salasız, toy kılıp kalsanız, cahiliyete çalasız. Toy kılıp kalsanız, bana çalasız. Hoş geldinizler kızlar, hoş geldinizler. Çok rahmat. Rahmat. Durdumuzlara sizler Махабат, сіздер ошондой эле могул жерде үлкөлөрү бар экен бизге жаздырып кетти. Жана эле Таштанбек, Кубаныч, Стал, Бакай дейби, Бекей дейби, келиңиздер. Ушул эки столду эң акыркы тостубузду коз кол чалтырабыз кана. Аябай жакшы болуп турушту. Маэстро. Акыркы тост кезегин алып отургандар аябай жакшы болуп турушту бүгүнкү той кечебизде. Biz daha karab oturduk, sizlerin prizingizler var, biraz süre veririz. Anda biz söz kesege, dağıyla konuklarımızda. Assalamu alaikum. Bugün hurmatlı Aktoy'un üyeleri. Şöyle bayken 50 yaş kutman kurağınız. 50 yaş kutman kurağınız kutbozdun. Her daim yakılar baklı onda karmaşlık oynayıp gül bözün. Her daim şu 50 yaşlı 18 yaşta olup bu daim bergen yaşta yaşanız. Her daim şu değerli toplup, değerli batasını alıp, aklı konuyu cayıp, şu değerli çeyla hurmatla bir ölçüleri bitirekler de şöyle oyunlarınızı, kızlarınızı, üyelerinizi, peşindesinler her daim var olun. Ben şöyle evvel konukların bağrına çok teşekkür ederim. Benim yaş Kur'an'ın kutlayız. Kendimizden bakı olunuzlar. Karmaşan boklarını bilmiyorsun. Çoğu günümüzdür. Can var olun. Şiir hakkında bir Kuyruk serdetlerinde bana çirak başlıyor. Ona geldiğinde bence şıklarınızda olsun. Şu neredeyiz sizlere? Yıldan Son devlet evlerinin zırhlarını bakıyor.
Şanar belki yaş kuramızlık olsun. Şu aynı recepimizde baktığımızda kızımızdan kızmaktan ruhumuzdan hürmetin görümüzde ne diyeyim şu cephe aynı recepimiz alınıcı aynı recep şuna kalıklık ayıp koyun. Aynı recep kalayının sizge yaşoğunun uzunun, ömürkün uzunun, mezgilin yazın kalayını. Gelecekten şu baldarınızdan, uğuldarınızdan, şu gelininizden uluqtana çayını içip, ardayım şu dastorkonu körpü olup жүреріңіздер. Şu жерде отырған меймандарға да uzun ömür, денсаулық işlerine iyilik sağlık etmekçiyim. Kulağımız bozun. Atayım. Temsal kulağımız. Kızlarımızdan, Allah'ımızdan şeyi görüp Atayım. Temsal kulağımız. İşleriniz iyi. Hormatly konaklar, xush kelibsizlar. Mana o'shuncha başım berib o'tirasizlar va yo'lash bugungi birga kelgan mana erkaklarga bayram, qo'sh bayram ömür uzun bo'lsin, yurishimiz joyiz bo'lsin. Har doim aytib birga bo'lamiz. Alışga to'g'andan jaqtlikka qo'shiladi. Ko'p yildan beri qo'shni bo'lib yashaymiz. Qarindosh qatorida chaqirganimizga juda rahmat. Ne deymiz, şu baldarımızdan, kızlarımızdan sıyın görüp yürüyemizler. Ardayım şu baldarımızdan, kızlarımızdan dövülüyor, baltayla bay biçi olup, oğuldan vurmak, kızdan kızmak görüp, nevine çevire kırrasına şeyin görüp yürüyemizler. Şimdi oturan erkekler bayramımızdan menen, bayramımızdan kutlu olsun. Şu altıs жерде жүрөбүз, орустарга ысап берсин. Дайыма тапкан иштеген иштериңиздер ийгиликтүү болсун, тапкандарыңыздар дайыма жакшылыктарга буйрусун. Ар дайым ушул семьяңыздар менен тынч болуңуздар, ушу заманыңыз тынч болсун. Биз дагы ушинтип 50 жаш турабыз деп эркибейли, бизде ушул жашка жетели Кудай буйрса, ар дайым ушу катташканыбыз тойлор болсун. Ар дайым жакшылыктарда гана катташайлы. Dasturxonumuz ар дайым toylarga, жакшылыктарга жайыла берсин. Umut үйлөсөңүз кызматыңызда туралы байке. Дагы бир жолу 50 жаш курагыңыз куту болсун. Рахмат. Аябай жакшы каалоо тилектер айтылды. Биз да сиздердин сөздөрүңүздөргө чын жүрөктөн кошулабыз. Сый билектерине кабыл кылып алайлы. Кош келиңиздер, ай азаматтар. Кол чапырабыз, кадырлуу конокторлор, кол чапкан балдар министр болсун, илайым кол чапырыңыздар. Кол чапкандарды министрге шофур болсун, илайым. Сүрөткө түшөбүз, молодежь. Аксакал менен сүрөткө түшөбүз, ортогон абыстагы. Кач. Сталбек. Ортого чыгыңыздар. Ана. Амарлайка өмүрүндө өчпөгөн адамдар менен өткөрүп. Ортуп жеп туруп диетага чыктап коет экенбиз да. Ошон үчүн акыркы антрагыбыз болот. Жалпы чыгып бийлешке аракет кылабыз. Жакшы бийлеген белек адамдарыбызга мына калган белектерди жана эле таркатып коебуз, мындай эркекчилер. Сен жакшы бийлеп атасың деп эле кол-колуна берип коебуз. Ушинтип ниет кылып калдык. 3-чү антрагыбыздын эң башкы композициясына Атайын Москва жергесинен келген Анарбай акабыздын өкөсү Аман акабыздын урматына болсун Дария деген менен ачайлы. Ортого жол инилериңизди, өкөлөрүңүздү алып чыгыңыздар. Мажит Свет деп да. Ортого жап чыгабыз да 3-чү антрагыбыз Маэстро Дария деген менен ортого чыгабыз. Аман акабыздын урматына. Жалпы экениңиздер акыркы антраг. Жигиттер. Опа! Sen
kucağıma gelesin Darya. Mahvettin düğmesine tüyoçeyi gelesin Darya. Suyun gelişine bir kulda gelesin Darya. Darya. Şarkıya gelesin kucağıma gelesin Darya. Mahvettin düğmesine tüyoçeyi gelesin Darya. Suyun gelişine bir kulda gelesin Darya. Bana güller ısmarlaşır, kız bana yerdiğimiz yana bu. İnce senge kıskanabilir, kız bana ısmarlaşır, kız bana yerdiğimiz yana bu. İnce senge kıskanabilir. Bize karada ayrılık yok. Buralarda benden başka Kürtçü dükkanı yok. Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok. Bizde böyle aşkın şiddeti merhamet yok. Bir yuva dedik içine aşk ektik. Üçte çocuk istedik kavgadan vakit yok. Bir yuva dedik içine aşk ektik. Üçte çocuk istedik kavgadan vakit yok. Evde sıcacık yatak istemezsen koltukta rahat. Yeter ki yanımda kal, yanında bizi baştan yarat. Evde sıcacık yatak istemezsen koltukta rahat. Yeter ki yanımda kal, yanında bizi baştan yarat. Yanında bizi baştan yarat. Bize karada ayrılık yok. Buralarda benden başka Kürtçü dükkanı yok. Hani bizi tanıştıranlar mutsuzken ortada yok. Bizde böyle aşkın şiddeti merhamet yok. Bir yuva dedik içine aşk ektik. Üçte çocuk istedik kavgadan vakit yok. Bir yuva dedik içine aşk ektik. Üçte çocuk istedik kavgadan vakit yok. Evde sıcacık yatak istemezsen koltukta rahat. Yeter ki
Qadırlı qonaqlar, çoğun rahmat kelingizler, ordubuzdan orunlu. Sırtda qonaqlardağı içkeriga chaqirыңыздар, suйtымақтарыбыз берилеткен. Жамаат-жамаатташып, компания жубай-жубайларыңыздар менен жакшынакай болуп олтурыңыздар. Биздин этпоз, ашпоз жигиттерибиз аштан, эттен, устукандан адашпасын. Кадырлуу қонақтар, татар келсе эсеп берип чотко кой, өзбек келсе кетмен берип жерге кой, орус келсе мылтык берип чекке кой, кыргыз келсе пычак берип жерге кой дейт. Этке кой дейт. Кадырлуу қонақтар, биздин этпоз жигиттерибиз эттен адашпасын. Девушка, дайте, пожалуйста, освещение, пожалуйста. Опа, я иштей баштады биздики дагы. Жарыш жүргүзөбүз. Алгачкы чакыра турган конокторду чакырып. В общем, тойдо бийлебегендер деле боло берет. Өмүр ака, сизден баштайынчы, жүрүңүз досуна. Кол чаап коюңуздар, басыңыз, жүрүңүз, чоң белекке жарыш. Досторманда, жамааттан чыгышкансыз. Нашыл, даяр тургуңуздар. Басыңыз, карымдашыңыз, жүрүңүз, эчиге сизбе. Утулган адам ойындан чыгып кете берет, чакан белегибизди алып сүйлөшүп алдык, өбүшкө. Бүгүн тойго келген, кайерде тажыда биледик, тойдо билебиз, кайерде билесиз. Сиз эми жигитсиз, төргө өтүңүз, бер жак карап туруңуз, төргө жак өтүп туруп, бер жак. Атыңыз ким? Назгүл айым, мына ортого келиңиз. Коркпоңуз, бул киши здоровьядан коркпоп, биле албакаш, айланып билеп чыгасы чумосын деп да. Раса айласын кетириңиз. Ашты деген оюн болот. Даярдан тургула, бийлей тургандар, даярдан тургула, чоң белек ала тургандар. Маэстро, эки конкурсанттын музыкасы даяр болгон болсо өмүккө баштадык. Маэстро! Кол жаатырыңыз! Шамбуга кол жаатырыңыз, кадырлуу. Yaşlılık geçanlı diyimde eskisi kaldan giyilde Ozulu boydum tutmasın sen Olduğumu bilinmey Ozulu boydum tutmasın sen Olduğumu bilinmey Ay rahmat! Ömükке бер жака басыңыздар. Назгүл айым бер жака келиңиздер. Кол чаап турабыз. Утулганың жакшы бар болосуң араң. Эркектин 53 жашына караганда кыздын 40 жаш болуу дейт. Назгүл айымыбызга кол чапкыла карабыз, кадырлуу конокторлор. Жакшы бийлепсиз, жакшы бийлепсиз. Өмүрбек ака. Өмүрбек акабызга кол чабабыз. Өмүрбек ака, токтоп туруңуз, мына билекти аласыз дагы. Автобус уктай элек. Автобус кол чаап коюңуздар. Кана Назгүл айым менен белек талаша тургандар ортого чыгабыз. Жүрөгүндө жалы бар жигиттер. Токуштук болду, токуштук басыңыз. Серьезныйбы? Салбат турна туура келип атат да. Не кылгыз токуштук? Касын чечпейсиз. Көйнөктүн аркасы үтүктөлгөн эмеспи? Тамаша. Даярдан туруңуз, мен дагы сизди чоң белекке тартышка аракет кыламын. Токуш, сүдүрөп жүрүп бийлешке доска. Маэстро, музыкасы даяр болгон болсо, даярдан колдоп, коштоп турабыз, кадырлуу коноктор бийлеп атканда, оюнчулар даяр болгон болсо, көрүүчүлөр даяр. Маэстро! Өзің аз тоқш. Өзің аз, сен бір қызы болсаң тоқтоғыда емесің. Азыр ортаны қарап тұрлы КамАЗдың тегерегенде тико жүргенде үйлі болды да. Тамаша сөз.
Мына дағылы қыздың қыршашылы Назгүл Аймуызға қол чабамыз. Тоқыш мырзаға қол чабамыз. Ойнекті қалды, қол чабы тұрауыз. Тоқыш мырзаның белегі мына қатыра қол чабы тұрасыздар. Мұнан ішінде соның нәрселер бар екен, гарантиясын мен бермеймін. Қана Назгүл Аймуыздан мына чоң белектерге башталды. Кім қана жігіттер? Деловой жігіттер бар ғой? Басқа, аты кім деді? Жанарбек. Турецкий балдарға оқшаш кәсін, не? Молодежь шықты әме? Назгүл, қорқ болған, ешкімістен қорқ болған. Мен тұрам жаңында, қуатыға тұрады деген қорқ болған ешкімістен. Қадырлы қонақтар мына чоң мелектерімізге атсалыша баштады. Жанарбек против Назгүл. Маэстро! Қанамаса! Атты шап! Опа! Көңде матистейлі жүрет кесіңер, Молодец, молодец, молодец. Назгүл Аймуызға қол чапқыла еркекше деді ма? Азая баштады ғой, не? Ұшыға дағы жетпей қалдады, қара? Жанар мырзаға қол чабамыз! Қадырлы қонағыз Назгүл Айым. Мұнаның ішінде пастельная белье люкске. Қол чап тұрасыз, мұна сіздің белейіңіз болсын. Рахмат. Жақсы орасыз, жақсы орасыз. Жанардың алдынан шыға тұрған айымдар. О, немеден шығады. Кім? Зарипа? Зарипа хан. Ақал әчі. Зарима хан. Қыз атайым екен. Мұна шын группадан шықты, значит, жақсы билейді да, Жанар, өзіңді бош қарма, бейінгі дәрді біраз көрушілер даяр болған болса, екінші пастельная бейлеға жарыс жүргізіліп жатады. Маэстро қол чапырыз! Опа, бекін. Даярдан, Джимми! Опа, қол чапырыз! Рахмат, кино көргенде өлі болдық, мен қас қымбат. Қымбат, молодец, орысшасы дорогая, да? Дорого. Қадырлы қонақтар мына еме жігітімізден бастайлы, Жанар көзге қол чабамыз. Беші, 10 ерлік беші, 10 неменен 11 болдық та, қымбат Аймуызға қол чабамыз. Емелка мына ол пастельный белесенеке, жаңағы братандар отырған автобус қол түріп кетіп қаласың. Рысбека, келіңіз. Қол чап болар,
Rısbekaga biyleyizler. Sizni jona kıymılda öyle koyuyoruz. Buna şu iki bilektik naçarrak bilegenin buna kiçinirağını alasın, güçlü bilegenin çoğurağını alasın. Razmeri iki kılage buna. Muzikası tayar bolğon bolsa, kol çabaş hareket kıl turabız. Kadırlı konaklar koldoп koştup turur. Rısbekam sunanycha bugün toyga toy. Geliniz, Rısbekam, men janıma geliniz. Bir жаққа келіңіз, қымбат айым келіңіздер. Мына қадірлі қонақтар, қымбат айымыздан баштайлы. Қымбат қарындашымызға қол чабыңыздар. Мына Рысбека, сізге дағы рахмат, шу небірелеріңіз, балдарыңыз жайланышы отырықта шырдан. Денсаулығыңыздар бар, рахмат. Елдің көңілі үшін ортаға шығып кішкене қимылда билі бердіңіз. Рысбекамызға қол чапқылар. Хақылар қол чапқылар. Рахмат, Рысбека. Бүгінгі сайдан ең жақсы билеген астыңыз, рахмат жоқ. Çok rahmat, azamatsızlar, rahmat. 5 minutтай tımı koyup durayla, açtan alınızlar. Birazdan keyin ko'k paket operatsiyasi jasaladi. Alib o'ltiringizlar, chaqalroq muzga qo'yib turaylar. Rahmat, qadrli qonaqlar, kelingizlar. Tegila musulmon jurtchilik bo'lgandan keyin aqtoqqa Bismillahirrahmanirrahim bilen o'tirib, Alloh akbar bilen turat ekemiz. Bugungi to'yda yavay yaxshi o'tirib berdingizlar. Bugungi to'yda eng qadrli insonimiz, oqsoqolimiz, ulug'larning ulusi, sulularning sulusi deyin. Rısbekamizni yubileyisine, jingam dalakalet ekes, baybiçeniz menen qo'shib aqbata berýärsiz meni. Oşonda öyle dost jamaatынан Ömürbek siz kelet ekensiz. Inisi Aman aka qayerda o'tirasiz? Keliniz. Aman aka, Ömürbek aka, Rısbek aka, jingam, oşonda öyle Anarbay aka, Aynur aka, kelingizler. Aqbata berýärsiz meni, kelingizler. Mana qadrli qonaqlar, kichine tinchlik saqlab berasizlar. Anda bese iki adamga razıçılık bildire almagan insan Allah'a şükür keltire almaydı degan sözümüz var. Oşan için bugünkü toydan razıçılık sözünü, toy jiyintiqto sözünü Anarbay akabız menen jingibizge bereyli dagana aqbata alış hareket kılaylı. Söz Anarbay akabızda. Aylanay hurmatlı menin tuğanlarım, dostlarım, yenilerim, bir yerde tapkan dostlarım, men yerde razıyım. Monça gelip, şunday toydum, 23 euro erkeklerin bayramı çok öyle oturuyorum, men yerde razıyım. Hem de deyim başka. Şimdi, aytadığımda bana söz kısa da, ne gibi, men bana konuşkamım, şunca elde görüp, sizlerde görüp, tolkunlanıp otam, Tuğanlar, var bolunuzlar, işlerinizde iyilik olsun derim, tuğanlarım, anamlarda hizmet kılgan, tamamlar, dostlarım, arkadaşlarım, aksalparlar, minnet razım, nanca gelip, yanında koyduk, az olsa dağı çoğun bunu ötkürgünlüğünde minnet razım. Ben minnet razım. Alacaktan, bulacaktan nereye tuğanlar var, iğneyi falan, dostlayım böyle. Biraz sen şundan ekemiz. Böyle bakkenler davet gelmez, böyle mokatlar davet gelmez, kudavlat gelmez, Allah Teala belgen neyse söyleyen mi? Ben minnet razım, bu kötü. Rahmat seni şu gelip, yaşçılar gömül açıp etkenizlerge. Hurmatlı mehmanlar, şunday vaktinizdарды bölüp, biz menen çok oturgan bardığınızlarga rahmat sizlerden dağı. Şunday her bir uyda
toylor bolsun. Har bir uyda kalarыбыз tınççılık bolsun. Kırgız elimiz tınç bolsun. Sizler menen tınç bolsun. Bardığımızdardın işinizlerge ийгилик, чың денсаулык, uzun ömür. Toylorda çoğu olalı. Ошондой эле ошо zamanımız tınç bolsun. Karılarımız törümüzdün körpü olsun. Жаштарыбызга ыйман ырыскы берсин. Daima жакшылыктардын үстүндө чогуу бололу. Тууганлыктар менен, меймандар менен, ушу дос-жарлар менен барыңыздар, ишиңиздерге ийгилик, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Кол чапыбыз, кадырлуу коноктору келиңиздер. Аксакалдарыбыздан акбаталы өрөйлү, жакшылык, жаманчылыкта Краснояр чергесинде түмөн эл топтолгон жерде ушул Рысбек акабыздан дагы акбат алып келе жатат элек. Бүгүнкү тойдо дагы ушул эң аксакалыбыз болуп той кечеде отурат. Анда эмесе көтөргүлө билекти. Алла берсин тилекти Рысбек акабыздан баталабыз. Амин. Урматтуу туугандар, мына бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирип, 50 жылдык юбилейин белгилеп, Анарбай акам юбилейди да жакшы өткөрүп, жакшы ойноп билип отуруп, аяктап жүрүп эми неден. Биринчиден ушул Анарбай Айнура, силерге чын денсаулык, ишиңерде ийгилик, юбилейде тынчтык, уулдан урмат көргүлө, кыздан кызмат көргүлө. Кандай ой тилегиңер болсо, ошол ойлонойуңар деген максатыңарды Кудай Таалам берсин ошо. Небере чеберелердин күнү үчүн ойноп күлүп жүрөгүлө. Анан ошондой эле мына баарыбыз ушинтип той үстүндө чогуу эме алып барган кубатка биринчи, Мойдунга, мына сүрөтчү балага, Амин. Булардын да үйлөрүндө тынчтык болсун, денсаулык чыңын. Жанибек бар музыкантыбыз. Şu булардын да үйлөрүндө тынчтык, денсаулык чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Кудай Таалам тілегін берсин. Ошол ойлордан тиген максаттарын ошондой жерде отурган баардык туугандар, иңилерим, карындаштарым, үкөлөрүм баарыңарга ошо ишиңерде ийгилик, үйүңөрдө тынчтык. Кандай ой тилегиңер болсо, Кудай Таалам ошол ойлогон оюңар тиген максатыңар берсин. Амин. Эсен бололу, тынч бололу, кыргыз элим тынч болсун. Амин. Айтқаныңыз келсін. Қаншалық өзіңді жаш есептегенің менен эки бутум аксакалдар төрүнө жетелип алып барат деген сөзүбүз бар. Бүгүнкү той кечебизде дагы ушул дос жамаатынан Өмүрбек акабыз дагы акбат өрөзө менен чыгып отурат экен. Анда эмес акбат алабыз, көтөргүлө билекти. Алла берсин тилекти. Амин. Жакшы Анарбай, мына баягыдан бери той дагы болду, ал болду. Ошо мен дагы айткан сөздөргө коштуп. Көтөр Анарбай, тилегиңди Кудай берсин, тилегиңди. Жакканың арча болсун, жаныңганың барча болсун. Жегениң жүзүң болсун, өмүрүң узун болсун. Чарчаба, чалыба, арыба, карыба. Жамандык сени тоорбасын, жата калса эшикте күчүң да оорбасын. Амин. Рахмат. Туған жамаатынан бир тугандарына ушул Аман акабыздан дагы акбат алайлы, көтөргүлө билекти. Кудайым берсин тилекти. Амин. Рахмат, меймандар алыстан келгендер, сиздерге ак жол. Мына дасторконго жакшы анашыга сиздин да 50 жылдык мааракеңиз дагы бир кут болсун. Ушунча эл, канча элдин асты жакшы сөздөр болду. Жакшы баталар болуп атат, ошо баталардын астында жүрүңүздөр. Музыканттарга, алып баруучуларга да чоң рахмат. Ойлогон ой, тилеген максаттарына жетсин. Ар дайым жакшылык күндөр, тойлордун үстүндө жүрүңүздөр. Бардыгыңыздарга ак жол, тынч аман жетишиңиздерге мен тилектешмин. Келиңиздер, кадырлуу коноктор, миңдеген элди аралап тойлорду өткөзүп жүрөбүз. Аксакалдардан, эл журттан акбат алып жүрөбүз. Ошол акбаталар ушул Анарбай акабыздын үй бүлөсүнө тийсин дегендер бир ниет кылып турайлы. Көтөргүлө билекти, Кудай берсин тилекти. Жамгыр менен жөркө көрсөп ата менен эрке көрөт экен. Каректи каптаган тумандан сактасын, каргышы тер Курандан сактасын. Каргыдай кезде койнуңда жатып, как түштө чаккан жыландан сактасын. Калыс сөз сүйлөбөгөн чалдардан сактасын, каткырып күлгөн жалгандан сактасын. Карыган кезде кашайды бир күн карабай кеткен балдардан сактасын. Денimiz сак болсун, ниетибиз ак болсун. Аксакалдарыбыз барктан тайбасын, жаштарыбыз нарктан тайбасын. Жигиттерибиз сыйдан кетпесин, кыздарыбыз сындан кетпесин. Эл титиребесин, эч качан жер жүзүнөн жер титиребесин. Тойго келген кадырлуу коноктор, сиздер дагы керегеден баш чыгарыңыздар.
Kelin alıp kız çıkarыңızlar, ulağadan baş çıkarıp, uğurluyduk kız çıkarыңızlar. İlayim Anarbayka özmenen, Aynur Acın öz ayı baktılı olsun, altın taktılı olsun, ırış beşikli olsun, gümüş beşikli olsun dep niyet kılaylar. Anarbayka özmenen, Aynur Acın özden tarkadan, onlar toylarına gireyle, amin, Allahu Akbar. Bugünkü toy keçeni video tasmağa çürüttürgön Keyitçi Studiyasının vice-prezidenti Moydinbek Sultanov Salambek üçge bir kol çağa koysamızlar kadırlı konaklar. Muzikalaştırgan jigitimiz Canibek Kalıbayev, Mamat Sagıdoviç. Vardığınızlarda başınızlarda biriktirgen Kulatbek Şerifov Muratoviç. Aksakallar, 10 koldu götürüyoruz. Hey, 10 koldu. 10 koldu götürüyoruz. Ne mi onda kılıp? Vardığınızlar 10 koldu bulga turumuzlar. Appak atsın tağınızlar, aman bolsun canınızlar. Kiyinki toy gecede jolukkança sağ salamat barınızlar. Çoğraklar kuş gelirsinler, safarınızlar baysallı olsun. Tüm bakırlığı değil, jakşılarınızlar çoğunlarına salam aytып, böbeklerdi öğüt koyunuzlar.